Udah beli? Beli pot naktif beli. Pot naktif itu kok. Wah, lele. Wih. Papa lele. Harga aku beli? Harga aku beli? Harga aku beli? Angin juga. Ani di 300 beli? Angin apa sih? Nah, yang mudah beli nih, mudah kok. Mau beli liquid mana beli? Coba beli liquid beli. Juga. Di 305 beli. Oh. Bawa include liquid nih. Gitu. Liquid nah. Ah. Kiri liquid beli. Kamu beli ke? Kiri beli. Ya pas pilih dia beli. Kan ada dipilih beli. Daunnya kan cuma beli. Enggak beli. Tuh. Bayarnya kayak kan nih, transfer apa cash beli? Wah, Hah? aku kesel gue. Apa? Saya ditanya kan, transfer beli. Bawa si peseng beli? Pak ada yang saldo beli. Cek saldo lu beli? Kurang saldo beli? King saldo mana sih? Oh, bagus sih saldo no. Belum sih, Bang. Bagus sih saldo. Saya liquid langsung beli. Oh, nah, nggak ada beli. Saya liquid sekalian beli. Saya liquid nih. Liquid apa nih? Kengit nih. Oh, jenis. Amang kengit, amang kengit.